الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. الحمد لله الذي قال في محكم تنزيله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا باوين يتودي الله سبحانه وتعالى juulen e naɗo makko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam toranoɗen ɓe kisi e kamɓe sahabaɓen fop e kala jokkuɓe ɓe ngol laawol ɗon. hara miɗo wiya jama on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. haray ɓawan weltanade Allah subhanahu wa ta'ala haray hiɗen weltano musidɓe men joganiɓe en o radio weteɗo ɗo radio laawol kisal. hara eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu barke e maɓɓe, ko aljanna ɓe faala yo Allah okkorɓe, ko yiite woni ko ɓe mawli yo Allah lon on danduɓe danda kala julɓe. haray ɓe jonnilan ɗo hande yewtugol ko yowodiri fi l'islam, ɗum noon haray gandal ngal na ɗuɗungal kono haray ko faale on woodi. haray inchallahu mawdu komi yewta kon ɗo hande wondude torade Allah subhanahu wa ta'ala ballal o longinanmi komi yewtata jama on ko ɓe famata ko ɓe hutorta inchallah muqaddir. haray ko yowodiri e fi dina men kan ko jama on fof andi no wara sugu ɗum walanoma ma hara wowlaka. haray koko wiyete kon julɗo. ko hombo woni julɗo? haray ko ɗum woni mawdu men on, man huwa al muslim. ɗo en fuɗɗo mawdu on haray Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗi ngol konngol wiyetengol muslim ɗo wiyetengol julɗo. o wi ka Qur'an makko o wiyani nulaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala subani en enen julɓe ɓen ngol ɗo konngol wiyetengol muslim. o wiyani nulaɗo makko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qul wi'u inna solati pellet julde an ɗen, wa nusuki e dewal ɗum woni kirse an ɗen, wa mahyaya wa mamati e gurdan an ɗan e mayde an ɗen lillahi rabbil alamina, ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani, wa bizalika umirtu ko ɗum mi yamira wa ana awwalul muslimina, wi'u ko min woni arano e julɓe. haray Allah subhanahu e ngol ɗon konngol yen jogito ngol ɗon ɗum ko teddungal wonande julɗo. nulaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki honɗum, ɓe maaki kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. kala julɗo e dow julɗo goo haray hino harmani oya jawdi makko ndin e ƴiƴam makko ɗan kañum e ɓandu suɗo makko. haray ko ɗiɗo konnguli ɗiɗi woni ko Allah subhanahu wa ta'ala kañum e nulaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewti fi julɗo ko fuɗɗoren haala men kan. joni noon nulaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yilti ɓe firani en ko honɗum woni ngol ɗo konngol julɗo al muslim. so ndaari hande ka sondiɗen ɗo julɓe hino ɗuuɗi, mo kala no faala wonde julɗo. joni noon ko ma anden ko hombo wiyete julɗo ha tawa en hutora e ngol ɗon konngol e nden ɗon inde e ko nde jokkodiri kon e golleji fiye male maloye ka Allah subhanahu wa ta'ala. nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki an Abdillah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
oɗo sahabajo wiyeteɗo Abdullah ibn Amr ibn As yo Allah yarlomo kanko e mawo makko ɓen ga e annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki al muslim julɗo ko wiyete julɗo ko hombo man ko on salima al muslimuna mo julɓe ɓen hisi min lisanihi immorde e bone ɗengal makko ngal wa yadihi e bone yuuɗe makko ɗen wal muhajiru feruɗo man hajara ko on tertiɗo ma naha Allahu konko Allah haɗi anhu e muɗum hadis on ko fottanaɗo e sellugol mo wa mana al hadis mana hadis on ko honɗum ay anna al muslima al kamila fi imanihi wa dinihi huwa man hasunat muamalatuhu linnasi ibtigha'a mardati Allah ko woni mana hadis on ay pellet ko woni julɗo timmuɗo e limanu mum e diina mum ko on julɗo mo tawata golludugol makko ngol e yimɓe ɓen hino moƴƴi hara kadi ko honɗum o waɗiri ɗen ɗon golle ibtigha'a mardatillah hara ko sabu ɗaɓɓugol beluye Allah on wona fiyo yimɓe ɓen innu jaka o hino moƴƴi golle ma imo moƴƴi wondigal hara ko waɗiri ɗum ko weltin ɗaɓɓugol beluye Allah on ko ɗum ɗo woni mana hadis on julɗo timmuɗo e limanu mum e diina mum ko on mo golludugol makko e yimɓe ɓen moƴƴi ɗo noon so ndaari ɗo hande ka fewniɗen ɗo hande golludugol julɗo ɓen hakkunde maɓɓe ko probléme molanaɗo jalilu wona haala kam fi hakkunde julɗo ɓen e heferɓe ɓen oɗo jikku tawowo si woni julɗo ɓen jogitike oɗo ɓe hutori oɗo hino wawi wonde saabu haa ko pooɗi woɓɓe goo tawɓe wona julɓe ɓe naatu ka diina men wona haala fi kañum hakkunde men moƴƴu ɗum ɗon haray moƴƴay tun hakkunde meɗen ene julɗo ɓen ko fii si tawi woni a gollidi ɗo e goɗɗo hande tawi goldugol ma ngol e makko hino moƴƴi hara mo yeli yon golludu ñande o ñande kono si tawi woni hara a gollidi ɗo e makko hande hara ko wolno e ma kon wona ɗum ko wi'ata haray oɗo min oɗo mi waynodiri ko jangga la hawla wala quwwata sabu ko tawi kon haray jikku oɗa on jokkodira inde makko nden ina woodi hande taway ɓe ko julɓe golle maɓɓe ɗen fop ko fii janfagol musidɓe maɓɓe ɓen telemma ka yeeyidirgol ka gollodiral kala ko on tigi wowlata kon yeyda inde makko nden ina woodi hay woɓɓe wiyayɓe kañum si tawi woni ɓe gollidi e goɗɗo ha e nokku on tigi wi'i inchallahu haɗa kamɓe on ɗon ɓe gollata par ce que hara ɓe andi ko fenade woni wowlude hakke ko tawi hande kan ɗon haala ka saki tigi e jama on si goɗɗo no wiwde inchallahu haray jama on ɓurɓe no tañini ko wota ko wona gonga joni noon si woni julɗo on hoolaka haray kombo hoolete ɗum ɗon heno hawni yo tawara si goɗɗo wi'i inchallahu hara ko wi kon ko noon wonirta si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala muuyi hara kanko na yo salo hara ko ɗum woni mana hadis on fa hafaza ala huquqi khalqi o reeni kadi e haqqeji yimɓe jiyaɓe Allah ɓen o reeni e haqqeji yimɓe ɓen kadna ɗo kala tawɗo oɗo hino handi e kunɗo pihum jonditamo nowaɗa meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadis iti kullazi haqqin haqqahu jonnutu kala jon haqqe makko haray ko ni julɗo duwa wa'irde wa kaffa azahu wa sharrahu an ibadihi amana yaqinan anna ad-dina al-mu'amala o suri kanko julɗo wiyeteɗo julɗo on ko hombo ko on tawɗo hino suri boneji mun ɗin e lorra makko kan ga e jiyaɓe Allah ɓen ko on ɗo wiyete julɗo noon meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki hadis ad-din al-mu'amala diina kan ko gollodiral ko ɗo woni toɓɓere ɓurde hulɓinade nden tawata kon haray hande julɓe ɓen fop kala mo golluduɗa e muɗum a jangga la hawla wala quwwata hakke ko tawi jikku makko on ko wolta kon e mbaadi makko ndin wona yaada masalan joni goɗɗo ene jogii ɗo hande waare iɗen andi waare ittude e ila onete
hay wana e kaɗo diina ittude wano e zaman annabi Musa waare no wole fi muɗum kan Qur'an wona haala kan fi o zaman men ɗo hande goɗɗo noon hande o jogoɗo waare so yalti ka yaasi yuɗo mo inna e machallah waara nden heno laaɓa kono est ce que golle makko ɗen eno yaade e nden ɗo waare yo Allah taw ara wana julɗo yaho si o rewiɗo o gollidi e ɓen ɗon ɓe jangga la hawla kala ko ɓe yoyi goɗɗo goo waɗɗo waare ɓe innayi ko ɓeyani haray on ɗon o ñakkini julɓe heddiɓen fof o bonni inde julɓe heddiɓen fof ko ɗum waɗi goɗɗo si wi hoore mum ko julɗo emo duwa huwude golle julɗo fii o jonnu l'islam on inde moƴƴude o jonna kadi julɓe heddiɓen inde moƴƴere hara kala ka goɗɗo yaltiti e nokkure haray mo wayi wano oɗo julɗo wayi noon haray ɓen ɗon fof no welti ko ɗum ɗo woni julɗo haray ko oɗo golluduɗo e yimɓe ɓen haray mo felliti wondema diina kan ko gollodiral fa amala nnasa bil husna o gollidiri e yimɓe ɓen no moƴƴiri walam yataadda ala ahadin minhum bi lisanihi aw yadihi hara o jaggitaali e dow hay gooto e maɓɓe o jaggitira on tigin o tampinira on tigin on ɗum ɗengal makko ngal ma jungo makko ngon walam yuusi insanan bi qawlihi aw fi'lihi hara o lorriraali neɗɗo wo neɗɗo konngol makko ngol ma sona ɗum kuuɗe makko ɗen hara o lorriraari neɗɗo konngol makko ngol ma sona ɗum kuuɗe makko ɗen ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده كدو ودي نلاد ميد محمد صلى الله عليه وسلم تمد بلندنو أي الإسلام أفضل كهم كدين هم كبري مؤجد قال بماكي من سلم المسلمون من لسانه ويده ko ommo julɓe ɓen hesi immorde e bone ɗengal makko ngal e bone juuɗe makko ɗen wal muradu min al hadis ko faanda e hadis on anna al muslima al kamila huwa man salima al muslimuna min izaihi lahum ko woni mana hadis on pellet on julɗo timmuɗo ko on mo tawata julɓen hino hesi immorde e lorra makko wonande ɓe wa udwanuhu alayhim ko ɗum woni kadi e jaggutugol mo kanko e dow maɓɓe ko on ɗo wiyete julɗo bi ayyi udwin min a'da'ihi ɗum noon hara ko immorde e karateral e tere makko ɗen sawa an kana lisanan aw yadan aw rijlan aw gayrahuma hara on tigin lorrita yimɓe ɓen foti ko ɗengal makko ngal ma ko juuɗe makko ɗen ma ko koyɗe makko ɗen ma hara ko goɗɗo ngo e wana ɗiɗo hara on tigin lorrirtaɓe ɗeɗo tere makko ko on ɗo wiyete julɗo wa innama ihtamma al islamu bi kaffi al adha an al muslimina li tawsiqi ar rawabid al ijtimaiya baynahum ko fi honno l'islamu himmirani e surgol lorra e julɓe ɓen ko fi hon ɗum l'islam haɗi yo goɗɗo lorru julɓe ɓen ko fi hon ɗum ko fii tabintingol tokkodiral jogodiral hakkude maɓɓe ko fii si tawi woni oɗo gollodiral makko ngal moƴƴa hara yimɓe ɓen hino hulimo hara hino pottomo ko ɗum waɗi l'islam haɗi yo goɗɗo lorru julɓe ɓen lameɗo muhammadu sallah sallam e maaki al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da mala meɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki oɗo hadis gomɗinɗo on wonande oya gomɗinɗo himo wayi honno himo wayi no maadi ndin yoga mum hino jogindiri yoga so ndaari jon ɗo maadi ndin so woni birikeje ɗen wallinama ɗo siman hara hino jiiɓa ko waɗe hakkunde birikeje ɗen fiyoɗe jogodiri mala sallallahu alaihi wasallam maaki hara julɓen ko noon wayiɗi hara hiɓe yoga maɓɓe hino jogodiri e yoga tawi noon woni oɗo julɗo kanko gollodiral makko ngal haray lorrano nder ɗon himo wondi e ñaande himo wondi e yennugol e piwgol hara yimɓe hulaymo ɓe wata goldude e makko haray maadi ndi jogodirta ko ɗum watta l'islam himmiri e surgol lorra ga e julɓe ɓen wa siyanatul mujtami'i an kulli ma yuaddi ila tafakkuki wattaqatu'i wattadabur ɗimmun ɗum ko l'islam haɗiri yo tagaɗo suru bone mum e yimɓe ɓen ko fi renugol dental julɓe ɓen ga e kala kono totta faade e
sertugol ma taƴodiral ma sina ɗum hoccitindirgol. Ko fiisi julɓe ɓen woni oɗo jikku makko on hino kaani, si o fotti e julɓe heddiɓe ɓen haray goto faydu falaka mo yiwde, goto falaka mo ndarude. Ɗum ɗon wona e sabu ko l'islamu ko julɓen lanci, wona e sabu ko ɓe taƴodiri, wona e sabu komo kala jonni oya hoƴƴude mum ɗum. Ɗum ɗon haɗala baka. Qala alayhi salatu wassalam, ya ma'ashara man aslama bilisanihi wa lam yadkhuli al-imanu fi qalbihi la tu'zu al-muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tatlubu asaratihim. E oɗo hadis kadi naɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maaki ko onon yo ɓen dental tawɓe ko gomɗiniri ko ɗengal mungal limanu on naatali ha hande ka ɓernde maɓɓe, wata on lorru julɓe ɓen. Jonno si nuraɗo naɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maaki la tu'zu, ɗo ko haɗugol. Teno woni ɓe haɗi hunde, an tawi ko nden ɗon hunde wonɗa wadde, Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yeddowo nulaɗo makko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Haray oɗo ando faggitike zunubu molanaɗo jalil. Ɓe maaki la tu'zul muslimina wala tu'ayyiruhum wala tatlubu asaratihim. Wata on lorru julɓe ɓen, wata on aybimɓe, wata on ɗaɓɓu ƴellitagol e andugol gundoji maɓɓe sakko wowlo yaɗin. Ino woodi woɓɓe goo e nder julɓe ɓen hakkude meɗen ko tawayɓe ko tefayɓe anda ko honɗum oɗo musiɗo meɗen, o musiɗo makko ɗo mari probléme ka ɓeyguru makko ton, so andi gundoji makko ɗin ton o yalta yaasi o feññina ɗi. Ɓen ɗon hino woodi hakkude julɗo ɓen. On ɗon noon waɗa o sugurin ɗon piiji, haray ko julɗo mo moƴƴa jikku, ko bonnowo jikku l'islamu on, par ce que haray yimɓe heddiɓen sikka julɓen fof ko noon wayi, hara wana noon ɓe wayi. Wa khussa al-lisanu wal yadu fi qawlihi al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi li kasrati akhta'ihima wa adrarihima. Ko fi on ɗum tawi e nder tere tagaɗo ɗen fop ɓay hino woodi juuɗe, hino woodi gite, hino woodi hoore, hino woodi koyɗe, hino woodi reedu, hino woodi buse. Kono ko fi hon ɗum ɗengal ngal e jungo ngon hertinira e hadis on ɗo. Ko fi ɗuɗugol woopugol ɗiɗo ɗiɗi e lorrugol ɗi. Fa inna mu'zama shururi tasduru anhuma. Ko ɓuri ɗuɗude, ko ɓuri mawnude e boneji ɗin fop ko iwrata ko immorde e ɗengal tagaɗo e juuɗe makko ɗen. Ko ɗiɗo ɗiɗi ɓurta lorrude tage fof Allah ngon. Fallisanu masalan yakzibu wa yaghtab wa yasubbu wa yashtamu wa ya'ti bin namima wa shahadati zur. Masalan ɗengal ngal ko wonno e boneji ngal rondi, ɗengal ngal fenay. Goɗɗo fenowo hakkunde yimɓe ko ɗengal ngal o fenirta, ɓay ko ngal ɗon wowlata. O ño'ay, o immoɗo yahaka oɗa wowla oɗa konngol kanugol. Ɗum noon kadi ko golle ɗengal ngal. Ko ɗengal ngal kadi yennata, ko ngal kadi aybinta, ko ngal kadi seedoto fenade, ko ngal kadi waddidirta. Sahabajo goto wiyeteɗo Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an, naɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓay woni fatike Sayyidina Umar imminamo yo yahu Irak, o wonoyi toon amir. Sayyidina Umar noon kanko hari o immina yimɓe yo yahu tefoya anda ɓe o immini ɓen sino wadde golleji mum ɗin. E nder imminaɓe ɓen yo yahu tefoya, ka Sa'du naɓira ɗon ɓe naatoyi e jami'u goo, ɓe landi habaru Sa'du on. Goɗɗo e ɓen ka jami'u toon hawti hinni Sa'du on mo landiɗa fi muɗum, o nunɗa e ñawore, o feewa hakkude amen ga. Tawi noon on sahaba joweteɗo Sa'd ibn Abi Waqqas no jooɗi ka nder jami'u toon. Sa'du andi wondema oɗo wowluɗo ko ngolɗo konngol ko fenade wowle hoore makko. Sa'du wi ya Allah, ko ayyo Allah, si tawi woni hiɗa andi wondema oɗo ko wowli kon e hoore an ko goonga, juuti ngurdam makko ɗan jarri boɗamo. On ɗon tagaɗo wolnoɗo ngolɗon konngol e hoore oɗo sahabajo, Allah walan ɗon juutinno balɗe makko ɗen, ha tawi timeloji makko ɗin e mbayki makko ɗin fof furɗi, kono tawi himo tawa e ɗaɓɓa ɓe rewɓe ka laawol ni, hakke ko tawi e du'a ko Sa'du duyno ko hoore makko Allah jaabini. Ɗum ɗo fof ko golle dengal ngal.
وأما تخصص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرها jonnon ko fiyun ɗum hadis on hertiniri kadi junngo ngon ɓay ko ɗengal ngal e junngo ngon ngaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewti fi muɗum joni en wowli boneji ɗengal ngal ide yahande boneji junngo ngon ko fiyun no junngo ngon hertinira e huwugol golleji e hille wona junngo ngon tum woodi e ɓannu ɗum o wi qad yahsulu بغيرها لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بها كفي كبري هيودي قولي جدين كهو ورتاكم كجونغون إذ بها البش والقطع والوصل والأخذ والمنع والضرب والقتل جونغون كهون نون يبوني جنغروندي كونون كهو وطا كجونغون تابتا كوكانغو تجاتا كوكانغو جوكاتا ko kango nangata ko kango kadi woni ko hadata ko jungo ngon kadi piyata ko ngon kadi warata ko dido woni boneji jungo ngon sa yimbe no pira ma goddo no wari goddo ma goddo no tappi goddo ko imorde jungo ngon ko kango woni wadde dido nambaraji ko kango kadi jogindirta piji din o wi fa azyul yadi al fi'lu wa azyul lisani al qawl boneji jungo ngon ko kuugal ngal boneji ɗengal ngal ko konngol wa qala ba'du al-ulama'i wa innama jama'a baynahuma sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqtasir ala ahadihima li anna kaffa al-yadi qad yakunu bisababi ad-du'fi wal-bu'di fa idha damma ilayhi kaffu al-lisani 'alima anna kaffa al-yadi kana lillahi wa laysa li shay'in akhar yoka e karma ko be go wi ko fi hon dum nulaade meede Muhammadu sallallahu alaihi wasallam be hawtitiri hakkunde dengal ngal e jungo ngon ko fi on be rabbe dini dinno di tunkan ko fi on be wowli fi dengal ngal tun e jungo ngon ko fi surugol jungo ngon e lorrugol tagaado hino waawi wonde hara ko sabu jungo ngon maradole masaado jungo ngon hino muuti inno go joni asimi nangima mi tappete jonno so tawi woni e on tigin tagaɗo o suri bone jungo makko ngon e bonde dengal makko ngal tagaɗo on haray o andi wondema surgol ɗiɗo ɗiɗi laataki sona fi Allah subhanahu wa ta'ala haray ko sabu makko woni ko suriri waɗugol ɗiɗo piiji jonnon fa in qila lima quddima al-lisanu ala al-yadi ujiba بإن إيذاء اللسان أكثر وقوعا وأسهل ولأنه أشد نكاية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجوا المشركين فإنه أشق عليهم من رشق النبل جونو سيوياما سيلانداما كفيهن دوم حديثون نعلم محمد صلى الله عليه وسلم بأدي maaki ɗengal ngal si ɓe wowli junngo ngon ko fiyon ɗum ɗengal ngal ada wowleede e ɗi junngo ngon ka boneeji si ɗum landa haray ko jaabeteeɗon ko wonde lorrirgol goɗɗo ɗengal mum ngal ɓuri ɗuuɗude yanugol ko ɗum kadi ɓuri newaade si en ndaari ɗo hannde ko ɓuri heewde e yimɓe ɓen hannde a yiyay ɓe jooɗo siko ka men fulawa to a yiyay ɓe jooɗo e ley mangooje masna ɗum e ley ɗowdi masna ɗum e salon goɗɗo hara ɓe alaa golle sena wowlugol e innde yimɓe inna kaarijo ko ni o wayri oɗo ko ni sa anndu ko feƴƴata ka ɓenguro makko sa anndu ko wata hara golle maɓɓe ɗen ko ɗum ɗon ɗen ɗon golle noon wona golle tawaade e golle julɗo par ce que on tigi yo ɗaɓɓo ko huwa goɗɗum ngo harana ɗum ɗon Qur'an no woodi ko jange ino woodi piiji ɓuri ko jange e defte fi on tigi faamu fi l'islam mum on o terto jooɗagol e uddutugol conférence e hoore musidɓe makko hedditiɓe ɓen ko ɗum waɗi si ɓe wii ɗo wondema ko ɗengal ngal ardinana e junngo ngon e lorraji ɗin ko fii ko ɓuri ɗuuɗude e lorraji ɗin ko ka ɗengal iwrata ko ɗum kadi ɓuri newaade goɗɗo ara jooni ɗo o tawe hiɗa jooɗi o memminani haala yo na sa anndu ko kaarijo waɗi o memmini haala jooni noon an se woni a faalaka ɗum ɗon haray ndaaru laawol ka rewa fii o terto so o tertaki haa a tawi o alaa faamude
laaɓa mo pos wiyamo hey min mi falaka natude e ñoore yimɓe hedditi ɓe par ce que ɗum ɗon ko lorra wonaninmi mi tawaka nder ton ko ɗum waɗi so tawi woni ko wona waka saare ga kadi ko argol ɗo jooɗo ɓe waɗa groupe ɓe terɗo janngol alqur'ana mentionna ɗum janngugol defte ko faminta on tigin ka diina ɓe jooɗo e tottugol conférence ji tefugol annda ko woni e cuuɗi yimɓe tefugol annda muskilaji ko yimɓe mari ka cuuɗi muɗum ɓe wona e wolugol ɗum ɗon jemma on fof ma ñallal ngal fof ɓe perda ɗon tan on naɗo meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maaki hadis wonande ɓen taway ɓe hino jooɗi tun hino perde tan a sikkaɓe ala ko ɓe huwa ɓe maaki ni'matani maghbunun fihima kathiru min annas as-sihhatu wal faragha ɗum ɗo oɗo hadis ko ɓuri jopade ko tagaɗo tawɗo kanko o mara ko huwa sina argol jooɗo totta conférence ka goɗɗo go masa ɗum ɓe groupe hadis on ko ɓenɗon ɓuri jopade kon ɓe maaki on hadis ɓe maaki nemaji ɗiɗi ko ɓuri hewde yimɓe ɓen hino yeeyiɗi ko wona prix majji on nemaji ɗiɗi ko ɓuri hewde yimɓe ɓen hino yeeyiɗi ko wona prix majji masalan mo ƴetti ɗo kilo kanŋe yeeyi ɗum embere ko korel fof yeyeteno haray on ɗon ko noon o wayi honɗi woni ɗin nemaji ɗiɗi as-sihhatu wal faragha cellal ngal kañum e hettare sa on tigin selli on yo gollu golle selluɗo sa o mari ko wiyete kon tan yo eto o janga si on tigin jangade masalan fewndo wonno suka ha o heeɓi ɓe nguure hayso jangay sattay ko woodi woɓɓe hara ɓe mari tan janngugol kono ɓe terto janngol ngol ɗon ɓe yaaɓe jooɗo e hiirugol masna ɗum ñallugol e wolugol haalaji puyɗi ko mara fa'ida ɗum ɗon wona jikku julɗo ko perdugol tan anglais ɓen wi time is money ɗum kala ka yarda e haalaji ɗin haray kan noon haala hino wowla wondema saayi on ko kaalisi hadis on ko ɗum firi ni'matani maghbunun fihima kathirun min annasi as-sihhatu wal faragha hakaza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bema kadi hadis go be wi'ani Hassan bun Sabit oɗo ko sahabajo wowlaynoɗo gimɗi noon harana gimɗi ko fameten e pular kon ko yewtereji wondude e waajuji oɗo sahabajo ko sahabajo kala wiyeteɗo Hassan bun Sabit radiyallahu anhu nde tawno noon iɗen sifade e nder ko yewten kon ɗo ko honɗum e lorraji ɗengal ngal mari ko fiyonno nonal meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe adi yewde fi ɗengal ngal ɓe yewti fi jungo ngon e hadis hombo kaɓe maaki ɗon al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi on julɗo ko ommo julɗo ɓen hisi immorde e bone ɗengal makko ngal e juuɗe makko ɗen ko noon hadis wonde wodi fi muɗum joni noon e nder ko ɓe yewti ɗon kon ɓe maaki wondema julɗo ko ommo julɗo ɓen hisi immorde e bone ɗengal ɓe adi ɓe maaki fi ɗengal ngal ɓe an noon jungo ngon ko nde yewtere wonde wodi fi muɗum ɓe maakani noon ɗo Hassan ɓe maakanimo uhjul mushrikina fa innahu ashaqqu alayhim min rishqi nabli ɓe wiyani oɗo sahabajo ɓay oɗo ko wowlowo yewtereji waaju ɓe wiyanimo e juhir mushrikina en konngudi maɗin ko wolantade kon konngudi musuɗi ka gimɗi ma ɗum hino satti e maɓɓe ɓuri so tawi woni kural ma laañal barmini goɗɗo maɓɓe wa qala sha'ir yimowo go wi jarahatu sinani laha ilti'amu wala yaltamu ma jaraha lisanu oɗo yimowo wi wo barmeji ko ñiije barmini hino wodani ɗum ɗon sellugol kono noon barmeji ko ɗengal ngal barmini ɗum sellata en fo eɗen andi si woni ɗo goɗɗo yewtima ɗo konngol ngol wela ko neeɓi o ko neeɓi e ekkitata ngol ɗon konngol tagaɗo no barmina ɗo barme on sella yejjita fi ɗum ɓattatere nden nde manno nde muta barme on o sella ɓattatere nden nde iwa kes kono si woni goɗɗo yewtima konngol bongol e yeggitanta on tigin ɗum ɗum woni mana o hadis ko ɓe yewti oɗo sahabajo e oɗo kadi yimowo ko wi kon jarahatu sinani laha ilti'amu wala yaltamu ma jaraha lisanu
barmeji ko ñiije barmini ɗum hino wodan ɗum sellugol kono barmeji ko ɗengal barmini ɗum sellata. wa qad yantiqu l-insanu bilkalimati yazunnuha yasiratun wa hiya kabiratun min alkabair. neɗɗo hino wawi yewtude konngol o sikka ngol konngol ko newingol hara ngol konngol ko tawangol e bakkatuji mawɗi. naɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ñande goore hari hiɓe yahide e sahabaɓe ɓen ɓe rewi e takko ƙaburu ɓay ɓe rewi takko ƙaburu on yeeso maɓɓe ngon kañum kamɓe nola meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo ɓawliti. sahabaɓe landiɓe ko honɗum waɗi nulaɗon maaki sallallahu alaihi wasallam jon ɓe maaki jooma oɗo ƙaburu hino lettede ƙaburu makko on hino huɓɓi yiite e hoore makko sabu hari ko lorriraynoɗo yimɓe ɓen ɗengal makko ngal. ndaare ɗo sabu ko o lorrirayno yimɓe ɗengal makko ngal kon ko ɗum ɗon waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala huɓɓi ƙaburu makko on e hoore makko sabu hari o lorra yimɓe ɓen. ino woduno kadi debbo goo e zamanu nula meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari debbo on ñallal ngal fo himo woori jemma on fopp himo juula yimɓe ɓen ndaari ɗum ɗon kono tawi debbo on e hoore ko horta kon ñallal ngal fo jemma on fo o juula tawi o lorrira yimɓe ɓen tawi o lorrira yimɓe ɓen ɗengal makko ngal. ɓe yettude no onate Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki kaarijo ñallal ngal fo himo hoora jemma on himo juula kono o lorra yimɓe ɓen. ɓe maaki yeeto e debbo on kanko ko tawaɗo yo yimɓe yiite wonde kala himo hoora himo juula ɓay o lorra yimɓe ɓen himo tawa yimɓe yiite. ɗum ɗo ko waaju molanago wonande meɗen enen julɓen hannde ko fii ko wonde wowde fi mum ɗo hannde kon koko woni doggude hakkunde julɓe ɓen no woɓɓe ɓe mara golle sina wowlugol e hoore musidɗo maɓɓe julɗo. noon meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki hadis goo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. ɓe maaki oɗo hadis kala moɗon tawɗo hino gomɗini Allah e ñalawma sakkitiɗo on si o wowla yo wowlu ko moƴƴi so o andi wona ko moƴƴi o wolata yo fanko. ɗum ɗon ko honɗum holli wondema tagaɗo ko nangitirde koko yewti kon si on tigi wowlaari wala ka nangitirede koko woodi kon o nangitirte. debbo goo kadi sifa fi muɗum e tawi maɓɓe ɓe wiyani ɓe wondema on ɗon debbo sadaka o ittata e moƴƴere ko huwata ko wona ko ɗuuɗi kono o weltinira yimɓe ɓen ɗengal makko ngal. no haɗon sallallahu alaihi wasallam yeetiɓe yoɓe yeetoyo on ɗon debbo himo tawa yimɓe aljanna ɓen. ndaare ko pihun gotum pet o waɗi ko moƴƴi honɗum woni kum pihun ɗon ko sabu o weltinira yimɓe ɓen ɗengal makko ngal. sadakaji makko ɗin ɗuuɗa julde makko nde ɗuuɗa kono ɓayi o weltinira yimɓe ɗengal makko ngal ɓe maaki on ɗon debbo ko tawaɗo yimɓe aljanna. ɗum ɗo ko dalil molanaɗo wonande en enen julɓe ɓen yon tigin wattu hakkille hannde si tawi o wowla e musidɗo makko on yo wowlumo ko moƴƴi. فقد روي أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا تريد أنها قصيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أخرجه أبو داود. في اللامة حديث wonde ma nulaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wonde nene Aisha wiyani nulaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nene Aisha wiyani onate annabijo on honɗum ɓe wiyani annabijo on Safiya yonima tawi noon ko ɓe faandi e ngol konngol ɗon ko wondema hombo taw woni Safiya o ɗo ko sonnajo nulaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ɗo ko tawanoɗo e ali yahudanke ɓen wiyeteɓe ɓen banu Qurayza tawi noon de tawno iɗon andi sonnaɓe ɓen haɗa e mari nawligo hakkunde maɓɓe kene tawi ɓe wowlay oɗo debbo ɓe inna himo raɓɓiɗi nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam wiyani nene Aisha
laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatu. ɓe wiyani nene Aisha, wallahi a wowliɗo konngol, sindogol konngol ƴettama ukkama ko nder baharu, ngol yonayno baharu on fof hakke ko tawi ngol mawni. ɗum ɗo ko holli ɗulle o ɓeɗo ko faandi wo ko ɓeya heno raɓɓiɗi, kono ɗum wona ko tawa ɗum e wowlete ɗum. ɓe waajoriɓe ngol ɗo konngol fiyo ɓe accu ɗum ɗon. ɓeɗo noon woni waajama itti sikene heddiɓe. haray ko on tigui andu ko waɗa julɗo ko moƴƴinowo, julɗo ko yewtowo konnguɗi moƴƴuɗi. so on tigui yewta ko moƴƴi yo fanko. qala sallallahu alaihi wa sallam aksaru khataya ibni adama fi lisanihi. noara meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e maaki wondema ko ɓuri ɗuuɗude e goopi ibnu adama ɗin ko immorde ka ɗengal makko. ɗengal ngal iɗon andi hay haala meɗen pular wi'en hunduko ko hendoko, hunduko makon jogitoko. si tawi woni hiɗa andi ko woltakon koko moƴƴi wowlu, si tawi woni wona ko moƴƴi ko ya terto, par ce que ɗum ɗon alolan ɗon o nangitiroyte. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wiyani en e aya Qur'an goo, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. an tagaɗo on a wowlata konngol wo konngol siyona hino takko ma ɗon malaikaɓe ɗiɗo windayɓe. kala ko wowluɗa kon e ko huuɗa kon ɓe no jokkuma ɓe winday. o wiyani en e aya goo, wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. pellettino e dow moɗon reenuɓe on, malaikaɓe reenuɓe on, tedduɓe windayɓe, hiɓe andi kadi ko huwoton kon. ɗum ɗo fof ko dalilji holluɗi wondema tagaɗo julɗo on, sa wi hoorema julɗo, nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala o sumanike nde ɗo inde, o wi'i en wi'u nde ɗo hoore meɗen ko inde moƴƴude ni, yon tigui wakkilo o wona ka nde ɗo inde woni ɗon, o huwa golle ko jogiɗo nde ɗo inde gollata kon. wallahi hande sa yalti a daari julɓe ɓen ko fewndini kon e jikkuji, a yiyay ɗo goɗɗo tawa himo waɗi waare, machallah, masna ɗum himo waɗi kaftane, machallah, kaftane hono laaɓa, kono sa gollidi e makko a janggay la hawla wala quwwata illa billah. ɗum ɗon heno hulɓini ha yawti keerol. o jikkuɗo si woni julɓen tertaki oɗo haranani o wayirno, himo wawno pooɗude heeferɓe goo ɓe natuka diina. ko fijowagol on ɗon jikku sonti watnali hakkille himo tawa e saddun an sabilillah. jogagol jikku kanuɗo harayɗe jogii mbaadi julɗo, ɗum ko tawa ɗum e sakkagol julɗoɓe, sakkagol te yimɓe ɓen ka diina Allah subhanahu wa ta'ala. par ce que ɓe innayi, ɓe anda ɓen diina innayi, ɓe no wi ko julɓe, kono ndaari ko ɓe woni kon huwude. hara ɗum no yeyda, ɗum no wona sabu ha ko ɓe añi diina kan. tawno hara jikkon ko jikku moƴƴuɗo, ɗum no wonani sabu ha ko pooɗi ɓe ka l'islam. histoire ji bus hino woodi, ɗi kontotako, tawayde ko sabu moƴƴugol jikku julɓe ɓen woni pooɗude heddiɓe goo ha ɓe naata ko l'islam. ɗum hino heewi kontotako, ɗum hino ɗuuɗi ha yawti keerol. qala alayhi salatu wassalam, iza asbaha ibnu adama fa inna al a'da'a kullaha tukaffiru lisana fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in iwajajta awajajna. nala meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam maake hadis wondema si ibnu adama weeti bimbi, so immike bimbi, tere ɗen fop majje ɗe hawtitay ɗe heeferndina ɗengal ngal. tere ɗen fop hawtitay ɗe inna ɗengal ngal hino woni keefeero. tere ɗen wiya on ɗum, tere ɗen wiyana ɗengal ngal hulu Allah e amen menen heddiɓɓen, ko fii menen meɗe wondi e ma. ite woni a feewi an ɗengal ngal, hare menen kadi tere heddiɗen men feeway. ite woni a ooñike, menen kadi hare men tawama e ooñiɓe. ɗum ɗo holli en wondema ɗengal ngal tingal mari moƴƴere molanade, masiyona ɗum nambara molanaɗo e ibnu adama.
فسأل عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجات oɗo sahabajo wiyeteɗo uqbatu buna amir yo Allah yarlumo o landi annabijo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wi ko ayyunulaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko honɗum woni daɗugol ngol faqala amsik alayka lisanaka waliyas'aka baytuka wabki ala khati'atik ɓay woni oɗo sahabajo o landiki no meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko honɗum woni ko dandata tagaɗo kono ɓe jaabimo ɓe wiimo jogito ɗengal ma ngal yo suudu ma ɗum yaajane wullu e goobi ma ɗin Tirmizi wi hadis on ko selluɗo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu o wi wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu wallazi la ilaha illa huwa ma shay'un ahwaja ila tuli sijni min al-lisan oɗo sahabajo radiyallahu ta'ala anhu o wi o wondiri on tawɗo ala ko rewe sina kanko ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ala hay hunde ko haton jini e juutude sokede e diɗengal oɗo kanko ko ɗum o wi wo ala hay fus e tere ɗen ma piji ɗin fo ko haton jini e sokede aneɓa si wona ɗengal ngal ko fi ɗengal ngal ko ngal naɓata goɗɗo e nambaraji ɗuɗuɗi en sifike ɗo fi fenugol waddedirgol yimɓe ñowugol ɗiɗo piji fof ko immorde e ngal ɗengal haray julɓeɓen hino hani wattude hakkil ko fi lorrowo haray o tawaka e julɓe moƴƴuɓe si feƴƴi ɗon kanko Abdullah ibn Mas'ud o wi kadi e yewtereji makko o wi iza rumta an tahya saliman min ar-rada wa dinuka mawfurun wa irduka sayyinun fala yantiqanna minka al-lisanu bi saw'atin fa kulluka saw'atun wa lin-nasi alsunu Abdullah ibn Mas'ud haande mo yewtude o wi si a ɗaɓɓi nde wurata hara ko a hisuɗo immorde e halkare diina ma kan kadi haray ka timmi ɓandu ma ɗum hiɗa reeni ndu ko ndu waɗata wata ɗengal ma ngal wowlu bone e goɗɗo wata ɗengal ma ngal wowlu aybe e tagaɗo goo ko fii dendagal ma an kadi ko aybeji walinnasi alsunu haray ya andu noon yimɓe ɓen kañum kadi no mari ɗenɗe ɓen kadi no wawi yiwde goɗɗum e ma ino woodi woɓɓe ko jooɗotoɓe tun ɗaɓɓugol aybeji ibnu adam masalan sino juulede haray ɓe ndaara ko hombo soketiji mum tufi ma ko hombo tuba mum tufi ma ko hombo kufune mum sanci ma suwana koye piihoy on tigi yejjiti wondema kanko kadi neɗɗo on no ka sahara tuba makko goo ino feeri ma soketi makko no tuuni ma no luuɓi ma sa ɗum paɗe makko ɗen ino seeki ma pantalon makko on hono te ino tuuni ma hara o lanni haray yo andu yimɓen kadi no mari gite ko wiira ɗum ɗon ka ɓen ɗon tertiɗo ngo o laari kan kadi yo terto e tefugol aybeji yimɓe o wona aaden kelɗuɗo aaden julɗo feewuɗo harana ñohowo yimɓe tampinowo yimɓe o wi kadi wa aynuka in abdat ilayka ma'aiba fada'aha wa qul ya aynu linnasi ayunu si tawi woni gite maɗen feññinanima aybeji wondi e hoore yimɓe ɓen terto gite ɗen wata tewto ɗe wiyan gite maɗen awa gite andu yimɓe kañum kadi no mari gite ko yiira ko yiwɗa kon wiyan gite ma yiwde ɗen aybe feññinanma aybe on wonɗo e hoore goɗɗo goo yeeto gite maɗen awa yimɓe kañum kadi no mari gite ko yiira aybe wonɗo e ma wa ashir bi ma'rufin wa samih man itada wondir e yimɓe ɓen heno moƴƴiri muññanoɗa on jaggutuɗo ma wa daafi walakin billati hiya ahsan dandu hoore ma bone kono hara kono moƴƴiri no ara meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maaki wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wondir e yimɓe ɓen no moƴƴiri wondir e yimɓe ɓen heno moƴƴiri
iɓe yewti kadi e hadis goo ɓe maaki ma min shay'in fil misani asqala min husnil khuluq. ɗum ɗo fof ko immorde e jikku neɗɗo on. haray julɗo so wi hoore makko julɗo ko yo wonu julɗo jogiiɗo jikku moƴƴo. noon meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki oɗo hadis wondema ala hay fus ko peesata e peesirgal golleji goɗɗo yawmal qiyama eɗi jikku moƴƴo on. ala hay fus ko peesata e golleji enote e balance goɗɗo golleji makko moƴƴiɗi yawmal qiyama eɗi heɓugol jikku moƴƴo. haray julɗo ko ni o haani wawde. noon meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maakadi e ñande hajjatul wada yo ɓe maaki inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ila yawmi talqawna rabbakum ala hal ballagtu qalu na'am qala allahumma ashhad falyuballigh ash-shahidu al-ghaib. e oɗo hajju maɓɓe wayintorɗo ɓe maakani jama on fiyo julɓe ɓen terto lorrugol jama on ɓe maaki pellet ƴiiƴam monɗan e jawle monɗen e ɓalli monɗin e hoore moɗon hino harmi wano ngal ñallal ɗo harmiri ko ɗum woni yewmo arafa. e ndu lewru ɗo ko ɗum woni lewru donkin. e ndi leydi ɗo ko ɗum leydi makka. ha ñande fottoy toon e taguɗon on ɓe landi sahaba ɓen onote mi yottini ɓe maaki hiño yottini ɓe maaki Allah seedo wondema mi yottini haray tawaɗo e moɗon yo yottin e taw ɓen ala ɗo. haray ɗiɗo ko wasiyiji ɗi ɓe wasiyi sahabaɓe ɓen e ñande on ɗon hajjatul wada fiyo julɓe ɓen andu ko honɗum woni l'islam. l'islam ko konngol ngol Allah subhanahu wa ta'ala subani en enen julɓe ɓen fiyen hutor wona yimɓe moƴƴuɓe malaɓe ka adna ɗo mala kadi ka laakara fi yon tigin wawo wonate wonde malaɗo ka adna ɗo o mala ka laakara il faut o wona julɗo. haray oya aya qur'an mo jannguɗen ka arande Allah subhanahu wa ta'ala wiyani wonate Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaku qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. ɓe wiyani ɓe wiwu ɓe makani ɓe qul wiwu inna salati pellet julde an ɗen wa nusuki e kirse an ɗen wa mahyaya e gurdan an ɗan wa mamati e mayde an ɗen lillahi ko Allah wodani la sharika lahu kafida ala nama e ɗum ɗon wa bizalika ko ɗum ɗon umirtu mi yamira wa ana awwalul muslimin. haray ko haa ɗo mi wawi yewtude haray ko ɗum ɗo mi marno ko mi yewta jama on hande haray ko mi wasiyoto julɓe ɓe musidɓe am ɓen fopp kala jentiɓe haray ko ɗum ɗo wala meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki oɗo hadis haray julɗo ko hombo woni julɗo ko on mo julɓe heddiɓe ɓen hisi immorde e bone ɗengal makko ngal e bone juuɗe makko ɗen. joni noon zamanu ka fewdiɗen ɗo hande faydu golleji jama on ɗuuɗa sina jaggitugol oɗo hadis jooɗo e cuuɗi ño'a yimɓe mara golle sina yurnagol aybeji ko yimɓe ɓe mari yalta yaasi wowla ɗum malaika no hino jokki on tigui hino windude kala ko wowli yon tigui maapodu e aybeji ko mari kon fino ittira ɗi o terto aybeji ko yimɓe musidɓe makko ɓe jogui kon si tawi woni a yi aybe musidɗo ma haray ko ya surrumo. wala meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu al-iman. sa yi goɗɗum e musidɗo maɗa wona ya yaltu hersinamo ko ya noddumo e hoore laaɓal innamo ko ɗum ɗo kanko ni yiruɗa ko ni duwaɗa warrude wona ya wolna yimɓe ɓen hersina on tigui ko ɗum ɗo woni jikku julɗo. harana ya yaltu ko yaasi hersina on tigui e hoore yimɓe ɓen ño'ama toon wowlama toon ko duwa kama wowlude malaika ɓen heno windi kala ko on tigui wolta ko ɗon. ɓe makani en honno wiyete julɗo sa wona julɗo ko a yiɗa musidɓe ma ɓen ko yiɗanda hoore ma kon hay goto e meɗen alama falnaka hoore muɗum aljanna yiɗan musidɓe ma ɓen aljanna
Allah subhanahu wa ta'ala okkote moƴƴere adna ka lahara adna ɗo e ka lahara haray ko ɗum ɗo mi marno ko mi yewta fewndo o saayi ɗo si tawi haray farjina toon on yaafoto haray wonɗo wowlude wona jomiraɗo gandal ko ɓeru ɗum ɗo wodno komi yewta miɗo yaafino e kala tawɗo hono te ko yewta kon on tigi o famari haray aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amire jam nala to alhamdulillah konno e ɗon e jam alhamdulillah ay usade no jentiɗo ok haray ko usade mo fa landade ɗum ko goɗɗo landiɗo landal mi tan mi feƴƴingal ga donc haray o wi wo e suumaye wono feƴƴinoɗo ɗo o heɓuno ñallal gootal e ngal o waɗi réveil makko fi immagol sullo annda noon so tawi hawri o waɗi réveil makko hara ko wrong time o waɗi ɗum on o waɗi réveil on immi jakal tawi fewndo ka o waɗi ɗo réveil makko kanko ka o immi ɗon tawi jaka feƴƴiri ka duwano hattede ñaamede ɗon télé wono 45 minutes donc kanko o anndali mo felliti tun hara réveil makko ko normal o immi o sulli o jooɗiti ɗon eyi o janngi ɗon e Qur'an ha o tañƴini leer juulugo subaka hewti ka yaa juulego subaka ko anndiri len wondema haari jaka ɗuma on koko yahno ka juulirde juulugo subaka o tawi juulde no soki o tawi vraiment ɓeeɗo alaa toon après o arti o jiɓi o arti o cekkiti o ndaarti non montre makko o tawi jaka ko ronguta mo on ndaarude donc o continue noon nde ñannde horugol ngol eɗe yalli haray ngal ñallal ɗon o yoɓay ngal ñallal ɗon ka haray ɓay hari o anndali kanko mo felliti fof nde ko ñaami weetaali haray ngal ñallal ɗon haray o haana ngal yoɓude tawi noon ngal ɗo landal yomi feƴƴi ngal ay si jaabaki ngal ɗo min awa jasakumullahu hayran haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala ballal yo Allah ɗon ɗon anndi en ko nafata en o kora en gandal ko nafata en aduna e lakara aray si mi faami landal mongal oɗo ko ñaamuɗo weetanoyimo wondema sa yo ñaami on hatta ñallal ngal naati nam oɗo probléme makko on ko wondema ngal ñallal ngal o hoori ɗon o yoɓoyaygal o watta kafara ok ko ɗum ɗon hara yo hanote o mari ko waɗa par ce que wona e hoore teware makko sakko wona hara o heɓay honno wiyete pénalité goo lette goo hoore makko lette makko ɗen ko goote pet ko wondema ngal ñallal ɗon ɓay woni o ñaami tawi o anda wondema leere kadu aka ñaamede ɗon naati ko mari ko waɗa suuma e o lanni ko yo hooro ñallal gootal waɗata kafara wallahu a'lam. ok hara jarama haray shukran jazakumullah wa sallu jaza ona kadi Allah on waɗu barke mum allahumma amin ya rabbi. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala ton alhamdulillah be gore men e jam ɓe fof ɓe jam onolle toon France toon iɗon e jam meɗe e jam ustaz alhamdulillah alhamdulillah nde weltike moƴƴa battane yewtere nde nam aray noon kenenta min jentoto goɗɗum diwa min mi annda ko téléphone ko woni ala jaɓude yettingol fof nam ma ko honno ko réseau ji ɗin nam so al an ko yowiti ko hoore joni bani adama e nganndi bone ñoore nde haray no mawni joni so tawi woni on ti waawi ño'ugol goɗɗo haray mo faala tuubutude e mum haray yalli no hatton jini ka o yiidata mo ñoy on e mum ɓe girlondira ka hatton jina haray ko ɗum ɗo woni landal ngal assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Landal molanangal moƴƴungal ɗon en anndi o waɗi on no wiyete ko duwaka waɗede joni noon fiyo tuubu e on ɗon nambara ko waɗi ko il faut o yahana sartiji ɗin e surutu tawba hino woodi no tawa e majji ko nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki ko gogo on taho ko an yoɓuli a anil ma'asiya ko nde o ɓoroto e bone ko woni wadde kon ko ɗum woni hari ko wonnoɗo ñowde goɗɗo imo faala noon tuubude ko yo accir no ñowgol ngol ɗum ɗo woni go'o ɗimmum ɗum e o ninsa ko waɗani ko waɗi kon tammum ɗum o anni o ruttotako e ɗum ɗon abadan ɗiɗo tati
ko hakkunde ma an e Allah naam sarteji tububiye ko tati e woni ko hakkunde ma an e Allah e tawni ko hakkunde ma an e Allah yimɓe ɓen haray ko nayi okay gogo on ko wolden kon ɗo ko won tigi accutu bone ko wonno wadde ko woni goo ɗim mum ɗum o ninsa ko huwani ko huwi kon tati on o anni yo o waɗata ɗum abadan joni noon ɗo ɗum ɗo tati ɗiɗo ko hakkunde ma an e Allah joni noon hewtoyiɗo ko goɗɗo goo ñoyi ɗon haray ko an yab ɗo haray koyo yiltomo bonni on o hisa e dande on ɗon ko ɗum haray koyo yilto yawo ɗaɓɓitamo bonni on ha wiyamo inna heyi mi ño'onama ñalade kaari mi torikama yaafolan naam ko ma o yilto o yahamo bonni on par ce que ɗum nde bonnide ɗo wona Allah subahanahu wa taala o bonni nde naam sakko tuuba e Allah komo bonni on ko ma yude e makko toromo yaafuye ko hasi kon sa bonni goɗɗo a yeeyi a torike mo yaafuye ko hasi kon o yaafotoma haray tubu e makko on ɗo ko yo yilto yahamo ñoyi on henna yemi ñownoma mi torike ma yaafolan si ɗum ɗo waɗade ha tubu makko on timmari yon tigi mayiri noon Allah subhanahu wa ta'ala kanko o jonnoya e kala jon haqqe makko o ñawoya hakkude maɓɓe yawmal qiyama ino ari hay e hadis ko wondema sewni baali marngi gala hawi masna ɗum mummunte ko mari gala hawi mummunte on ko mara gala ka adna ɗo yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala jonnoyay ko mara gala kon gala yotto ha gayna on se non onede woltu onete mbullari naam haray fiyo o note laaɓo e ɗum ɗo ko ma o rutto e mo ñoyi on o inna mi ño'onoma mi torike ma yaafolan naam ayo hara joni no loppi gotal pete so tawi on newni so tawi waktu on no newi ella ala so tawi meɗen anndi naam joni mi faami ɗiɗa ko yewtuɗon en kon nane oustaz hakkunde nene Aissa kañum e nulaaɗo e nene Safiya sallam komi faami e mum ɓe wowlu e nene Safiya ko ɓe wondi e mum ne donc haray komi faami ɗo donc e yo ño'ugol goɗɗon ko wowlugol onti e ɓaawo mo ñowi on gikku mo wondi e mum wayme kono wowlugol nene Aissa ngol ɗon konngol hino tawa e anni e ñoore ko fii ko ɓe raɓɓiɗi kon ɗum wona haaju maɓɓe kamɓe ok fii ko ɓe raɓɓiɗi kon ɗum wona haaju maɓɓe kon ko ɗo sinulaɗo sallah sallam maaki yeeso toon wonde maɓɓe yewti konngol tawno harangol jillindirama e ndiyam baharu ɗan ɗa yonayno baharu on fof ko par ce que konngol ngol wona moƴƴongol sona ɗum ɓe makatano hay fus non e joni noon mbi faami ɗo ko hay woni ñowugol goɗɗo ko wowlugol onti ayiɓe mo wondi e mum ne harawn tigui ala ɗon haron ti ala ɗon na haron tigui ala ɗon on jarama aray mi weltike moƴƴo yo Allah ɓeydu baraji ɗin allahumma amin aray albarka yo Allah yoɓɓum waɗana on joddi aljanna haray assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama onon kadi weltanama assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama ceerno en jarama koye nala toon alhamdulillah ko Oustaz Massa Lewni ko yuragol on e weltano batte golle ɗe waɗɗon ɗen haray tigi tigi o meɗen ɓurti on torade ballal wallidiren ɗaɓɓiten ceernoɓe ɓen e alhamdulillah en heeɓi ko hiiren haray na galli landaɗi galli siwaɗi galli sataɗi haray ɗum ɗo ko hirde diina haray ɗen tori subhanahu wa taala on yo newnan en dumoɗen e ɗum ɗo o hokkara en nafoore ko woni e muɗum kon o walla en kamen ɓutta o newna en no hootiren eno ɓuuri e moƴƴirde haray min landal ngal mi mari ngal miɗo tori on feere si tawi no woodi nde marɗon fiiɓe siɓɓe meɓen wona ɓe warede angula ko honnum marɗon ko nulon e maɓɓe ma ko honnum marɗon koye holli toon communauté wonɗo Europe on si tawi koye yaltu yahen e yeeso ambassade maɓɓe on ma ko honno gerdeten sabuna annude nden nde tiiɗi ñande o hiɗen waranede haray ko ɗum marɗo komi lando fi muɗum haray assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haray landal mongal ko landal molanagal wallahi wonugal muhimmu jiddan nde tawno noon ɗo haray kon tawaɓe ustade e mawnuɓe ɓen Belgique ɗo
haray ko golle meɗen e fof haray nula meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki unsur akhaka zaliman aw mazluman wallu musiɗo ma on foti o tooñawo foti ko kanko tooñiwo ɓeeɗo hiɗen suti ko wonaɓe tooñeede fii haray no gasa wonaɓe angoleɓe haray ko marɗen laawi ko rewen e fii en wallito ɓeeɗo hara mi tamƴini goho on haray ko tawayɓe honno wiyete gouvernement men on lagine haray ko ɓen ɗo wawata yewtede fii ɗum ɗon si tawi woni ɗum ɗon feƴƴi haray guinéenɓe wonɓe ɗo ɓen heno wawi kañum kadi wadde contact jonnodiren feere ndaaren ko laawi honde wawata rewde fii en waltoɓe kono haray ɓay woni andama heɓe lorrede haray na en jooɗo tum fanken ɗum kas hara no woodi hakkude men ga anduɓe ko laawi honde wawata rewede fii en andi jama on konko fewndi ɗon haray wona noon hana warrede fii en ɓurtu e hono wiyete avancude ɗum ɗon haray min komi mari komi yewta haray ko musidɓe meɗen hikkaniɓe men ka hoore politique Belgique ɗo haray ɓe hani kamɓe kadi darde ko feere honde waweten yaarude fii en waltuɓe ɓe musidɓe men ɗo haray min kon ɗo mari komi jaabo jasakumullahu khairan haray miɗo tori du'a fi leñol men ngol laggine hilan tori du'a fi siɓɓe men ɓen Angola ndeyi ɗon homba jonde nden haray mi waynitike assalamu aleykum wa rahmatullah shukran jazakumullahu khairan wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum ustad wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nala tan waray bayano o weeli o foti on jarama Allah ko baraje ɗin allahumma amin allahumma amin kadi weltanama jallugol ngol faala landade kono na ko yoɓite bayano hande on nam ko aranomi fa landade wano fiyo innugol boobo mono si wano si boobo on jibinama ɓawano gaɓe landoto inde boobo on law ka mi fa landude so tawi woni no dago har ko goɗɗo wano ɓawde boobo on jibina ɗo heɓude leɓɓe balɗe jeɗɗi on si o tigi no wawi feññinde inde nde wano si yimɓe ɓe landiki kono boobo on inna ma ka hara ko forcé ko farilla wongol ha balɗe jeɗɗi on si inde boobo on wowle ɗum ɗo woni landal nangal mi anda simi naɓa ɗin mangal so jaboto ngal ɗo tan joni habde mi darta mi wawa e ngal ɗo on sa noon feƴƴi ok haray wa billahi tawfiq haray eɗen toro Allah subhanahu wa taala hanate subhanahu wa taala ballal yo faami en dina men kan walla en yaare yeeso ɓuuri ni haray ko landi ɗon kon ko landal wongal muhimmu moƴƴa ko fii wano wa enen hoɗuɓe Europe ɗo ɓen ko ɓuri kon si goɗɗo jibini ka labtani ndeññande ki sembe lantoma inde boobon haray wano ka l'islam kadi si woni balɗe jeeɗiɗi timmi haray on tigi no wawi hirsugol dammol o inna inde boobon haray jonnugol inde boobo on adi balɗe jeeɗiɗi ɗen ella hay fus ala e muɗum hay fus ella ala e muɗum dalil on ko honɗum nulaɗo meɗe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hiɓe marno e jiwo wiyeteɗo Fatima ko on ɗon ɓe okkuno Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ɓay woni nene Fatima jibini Al-Hasan Sayyidina Aliya ƴetti Al-Hasan ɓay no jibinama deññande kisan o naɓmo ka nulaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wi nulaɗo mi jibinanama boobo mi wi mo harb nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki bal ismuhu Al-Hasan ɗum ɗon feƴƴi ɓay woni kadi o jibinanama kadi Al-Husayn on noon kadi ɓayni jibinama o ƴettimo kisan o naɓmo ka nulaɗo sallallahu alaihi wasallam o maaki nulaɗo mi jibinanama onete boobo gorko mi wimo harb nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki bal ismuhu Al-Husayn ɗum ɗo no holli wondema haray jonnugol boobo on inde makko nden adi balɗe jeeɗiɗi ɗen hella fusa ala e mum balɗe jeeɗiɗi ɗen ko wi'a ko sadaka wona waɗede ko fi on tigi hirsu dammol o nodda yimɓe ɓen o holta jama on welo ko heeɓi kon par ce que Allah subhanahu wa ta'ala okkorima ko marana hoore makko Allah maraɗi ɗo yetti ɓiɗo okkorima ko ya weltagol ngol noon ko ya waɗu e ko weltinta Allah nodda yimɓe ɓen hirsa dammol inde nden feññine tawnoɓe anda ɓen anda toroɗa jama on du'a ɗum noon haray woni fi balɗe jeeɗiɗe wona wondema haray ko obligé ma tun on tigui habbo hande ñande so wola inde bobo wallahu a'lam on jarama ɗon on faamike joni ara ɗimmal ngal mi faala kadi humpitade wano o duwa mo nelaɗo duwotono rabbana atina fi dunia mi faala andude sa on duwa ɗon ko ɓe waɗaynomo si ɓe waɗaynomo ka julde walla si ɓe ka sujji ɗon si ɓe waɗaynomo e maɗum ko sayi hombo tigui wonno ko ɓe hertino waɗgol on duwa ɗon
bismillahirrahmanirrahim. Honno wete du'a rabbana atina fi dunya hasana ɗum honno wete si on tigin honno wete hino juulude ko wi'ay on tigin wolu ka sujudu muɗum ko subhana rabbiyal a'la ko ɗum on tigin wowlata. Bon joni noon si on tigin gayni wiwde subhana rabbiyal a'la on laabi tati a gayni so a wi ɗon rabbana atina fi dunya hasana ka sujjuɗa ɗon ella ala e muɗum du'a on tino waymo wowlude sa'i wo sa'i tawi onote har tawi woni wona ka nder hurgo e alhaaliji heddetiɗi ɗin on tigi no wawi du'ade tentini noon si on tigi hino sujji ko ɗon waɗa salamaki wondema yo on tigin du'a ɗon o toro Allah par ce que ko ɗon haray on tigin ɓuuri ɓattade Allah tagaɗo e nder ahlaaleji makko ɗin fof ko ɓuuri ɓattade Allah ko si o sujji joni noon si on tigin gayni wowde subhana rabbiyal a'la o laabi tati a heɓi feere wiwugol rabbana atina fi dunya hasana ɗon haray ella ala ka sujuudi on tigi mi ala si faamike ko landi ɗon kon si faamike on jaarama Allah ko baraji ɗi barakallahu fik allahumma amin bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين en torika Allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo ande yo Allah ittamo ande nde kala marɗo sohola yo Allah ittan on tigi sohola makko on kala marɗo ande yo Allah ittan on tigi ande makko nde musidɓe men wonaɓe tampinede ɓen Angola e leyɗe ɗen foppe aduna on yo Allah wonanɓe ballo اللهم يا ربنا إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أوزينا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين en torika Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɗo waɗu barki e moɗon ono jogani ɓen o radio yo Allah nawru golle radio on yeeso ɓuri ni ko aljanna faala ɗon ko aljanna faalde en fof yo Allah hokkoren ko yiite wonde moolade yo Allah dandu en tawi koye min wonaɓe jiɓinede ndi leydi yo Allah waɗu barke maɓɓe yo Allah waɗu ɓe tambitotoɓe en karna ɗo duwa noon sien fatike yo Allah fewnen e lawol islam yo Allah hokkoren jewle waɗade barke kala faalaɗo wadde en ko boni en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah heejo hakkunde meɗen yo Allah lan ɗon surmo kala julɓe marɓe ande ka leydi ɗo yo Allah ittanɓe ande nde kala marɗo sohla yo Allah ittan wonte sohla makko yo Allah fewnen e lawol islam yo Allah huwiren ko yaforo en اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألو نعم أستاذ أمودي مي weltike fota on jarama yo Allah hokku on baraji dare do men salmina fami on foto on joni inshallah awa mi weltani kam fota tigi tigi on yo Allah hokku on baraji ɗin allahumma amina ya rab minen kadi mi weltike fota en torki Allah weltano en fof meɗen ala mi weltani kon fota tigi tigi tan te ko seeɗa ala mum golle ko wonɗo wadde konko kanko tun Allah mari joddi Allah ɗon ɗon yoɓu on l'islam wonno sakotide yo Allah waɗu on wonɓe wadde jihad fi sabilillahi waɗa barke meɗen ittana en kala ande ko marɗen haɗa mi weltani kon fota tigi tigi on ko seeɗa ala mum ok a on jarama onon kadi albarka boy on jarama min salmina ɓengure nden toon fof yettoto inchallah minen kadi mi welgi musidal ngal fof toon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jaara